Inkonzo yokuphila umuntu uzoshiva eselodwa adedele omunye badedela ngoba ushuthi sibaningi njengoba iyangala nangala lebe ngasukumanga ngokushesha ungamlindi usukume ngoba isikhathi sesincane Inkosi yombusisa amen amen. Ose sikelela ubaba noma ezula ezindabeni Amen. Ngiyalikhetha uNyazi lezulu. Ngimkhetha uShembe ingcwele. Ngibingelele kwihamente ingcwele ngokuhlukana kwegama egameni elikhulu loNyazi lezulu. Amen. Lo kuqile umfana wakambili ezintabeni zaseMbumbulo. Ethempelini kwandeni umshumayelo maphumulo. Bangcwele uthi baba ngisukume ngimncane ke nami njengoba esengikhombile ngiyacela uNkulunkulu angiphe lelozwi azothanda uba ngilikhulume phambi kwabantwana bakhe. Amen. Bangcwele ngiphumelelile ukuya kumashi obumuhle kakhulu. Ngilana nje ngiyathuthumela. Yabona
kuzokhulumeka lokho kuzokhulumeka into engiyizwile engishayisa ngovalo noma ngeke ngiyikhulume ngoba ingaphezulu kwami kodwa iyathusa ngiyayisaba. Yacela nje uNkulunkulu angiphe isibindi sokuma la. Njengoba umhlaba ukhona uNkulunkulu ewuhlobisile. Ngiyezwile elikhulunywe inkosi elingiphathe kabuhlungu. Bengifisa mangifika kulona abagqoka njenganami bathi benza umnikelo ke siyocela enkosini sesone kakhulu. Obekhona ulizwile izwi inkosi elikhulumile kuvula isikhumbuzo. Alihle lelazwi. Njengoba ke umhlaba ukhona bangcwele uNkulunkulu uhlobisile ngezihlahla zakhe. Njengoba lezi izihlahla zikhona wayihlunga ezinye wathi lezi niyoyisebenzisa. Wathi lezi ngeke niyisebenzise. Uzona lezi izihlahla khona ezibulalayo kuzona khona eziphilisayo. Njengoba nathi silapha bagcwele abantu la emhlabeni abayigqokile lengubo. Nawe ufana nesihlahla esakhethwa kulezi ezinye uNkulunkulu ayidalile njobula. Laba bashile ubashiye ngobazi. Asithi ke manje sesikhethile uNkulunkulu wasiletha la. Asimjabulise kusikhetheni kwakhe. Uma ungayizwa kahle uyicubungula usekhaya ukuthi zigcwele izihlahla ezihlobisa umhlaba. Khona ezidliwayo athi uNkulunkulu zidlele wathi ezinye ziyekeni ezinye ziyabulala. Wayeseyikhetha wayihlunga kugcwele kodwa emhlabeni zikhona. Nabantu baningi la emhlabeni abawona amaNazaretha kodwa ukhethe thina mina nawe wathi asize la mase sila mezokhuluma lela gama likhulumile wathi leli bandla liyanakala. Wathi kodwa linakaliswa yilabantu abagqoka njenganami. Bekukumina nawe ukuthi ake siyifuna ukuthi lento eshiwo uNkulunkulu ukuthi thina sigqoka njenganaye sesilonile ibandla lakhe. Yini lesiyone ngayo. Ilona njizwe lingigulisayo elikhulunywe inkosi lelo ukuthi ithi kunakele nje ngenxa yethu. Bengifisa obaba ke kiwe enkosini kuyocela into ethelele. Ngoba kukhomba ukuthi simhlubukile uNkulunkulu. Uma esezokhala ngathi akaqala ukukhala ngathi ise-emelo wakhala. Waze wakhipha igama lokuthi thina siyakuthatha sikusebenzise kanti besikuthatha esihogweni uma sikuthatha sesiphindise emuva uma ungafuni ukugezela. Uliphindile lelo gama lapha. Oshuthi kungenzeka ukuthi uma singagezeki njengoba sesikhethile sizophinda siphindele la bekufanele ngabe siyakhona. Lolu uthanda sithande ngalo siyamdumaza. Yazi qalaphi uthi ubaba uma usuwazi kakhulu la esontweni. Uma senginento yakho othi mangabe ufika la sekwazi ukuthi lento ifike ngosibanibani uthi awuyi la siyakhona. Uma la senginento yakho ekuthiwa lento ifaka ngosibanibani ake ngenze umzekelo umqhele wafika nenyanga yezulu. Kodwa namhlanje sesugqoka singaye esabatheni kungayiwe esidlweni kungayiwa emhlanganweni kaJanuary uhanjwa phansi. Ugqoke emcimbini ngisho umcimbi wabantu. Ukabani lo mqhele sesugqoka kanje. Into efike nomuntu sayithatha sayenza ngathi ngoba siyalandela. Namhlanje kugida umgidi kaNkulunkulu inkosazana igide nenhlansuthi kulayini owodwa. Bathulo baba. Nayi into ekhuluma ngayo inkosi. Ithi leli bandla seliyafa kodwa loniwa abantu iqalwe indoda leyanto yathatha inkosazana yayibeka kulayini kwayinhlansuthi okuyibona esigcwele ku-YouTube amakhosazana. Nayi into uNkulunkulu akhala ngayo. Uma uyibonile leyo nto wathula unecala. Ngiyafisa lelazwe elikhulunywe inkosi angizoba namazwi atheni ngisatshiswa ilento engithi sengizwi liyangisabisa angizoyikhuluma ngokungaphezulu kwami kodwa ingethusile. Manje nje ngithukile kubaleka ngisho into ebengingayikhuluma kodwa lokugcinizwe ngingalibeka. Sihamba thina umhlaba sihambisa ivangeli likaNkulunkulu. Sineyimemo kumanje sibheke olundi naseshowe.
Ngizokhuluma okubili kwalokho engizofisa nawe njengoba ngila sengifikile uNkulunkulu wangimemela la. Ngikudlulisa okugodwa kwako ngoba ungasuthi uma uhamba la emhlabeni kufike ukubamba. Sebekhululekile abaningi ngokufika kwethu uNkulunkulu esithuma la esithuma khona. Manazaretha ngizocela sidlulela ake uthathe imbuzi uye kuNkulunkulu ukuze uphume kulento ozothi uma uhamba kulomhlaba ungayi kokhokho bakho noNkulunkulu ungamboni ngoba okhokho bakho bakulethe kuleli bandla ngoba la bekhona balahliwe ekulahlekweni kwabo wena usula wena uyabacindezela mothi hlalani lapho kumnandi thatha imbuzi ufike uye kuShembe uthi baba ngize lapha ngizelwa abantu engingabazi bahamba kanjani emhlabeni ngicela namhlanje zonke idakamizwa babezidla ubayekise zona ubese ngelinye ilanga uthi mawenza umcimbi uthatha idrink uyibeke lapha emsamo ungabusagaya utshwala ngoba mawuke waze wafa ugaya utshwala ngeke ubonane noShembe ngeke uzubonane nokhokho bakho uzothi lo mfana mncane uyithatha sithunywe lelivangeli sebesizakela abaningi uma unenkolelo ukuthi kufanele kube khona ukhambe emsamo thenga ukhambe ungaze ligaya utshwala ubese uthatha idrink uyifake phakathi bese uthatha impepho uthi bokhokho bami namhlanje nabu utshwala phuzana abantu abangasekho bezwa wena ngizobeka imizekelo emibili bese yalento engikutshela ngayo nasebeyenzile baphumelele umbangela umbhele ufika udadwaboyise uthi mntakabhudi kufika ubhudi uthi womile awubathola abantwana nkosikazi omncane ngoba kwazi umgayela utshwala wayesehamba uthi mayesehambile uyayibuza ukuthi ngenze njani uthi kodwa mana zathapugaya utshwala ayi nami shuthi ngabugaya yayithithe inhliziyo cha ungabugaya utshalo sedonsoje ababili wababeka la wathumela ikhulu 8 esitolo mayethumela ikhulu 8 wayesethatha impepho emsami uthi baba uthe uanti womile nabo utshwala bakho phuza wayesebeke emsamo bavuka ngakusasa bagalela bona ngekhulu 8 ukungaluza ulimi labantu abalelithi umhlaba libona ukusidonsela esikogweni ubona mana zathi namhlanje ahamba ngabuya asho ukuthi angenile ezulwini ingoba uShembe semhlubukile umhlubuka ngokuthi wenza into athi ayingenziwa ngokulalela abantu bethi abantu okhiya bayafana kodwa bavulelana Shembe uyedwa Babylon azo ngilithunyiwe la ekhaya ngoba umhlaba esihamba kubona ngelingi ngoba athi abantu awu bafikile babonga uthi wadlula izinsuku ezintathu wayesebuya uAntwana uthi mntakabhudi ufikile ubhudi engevejabula wathi uyabonga ukubonile utshwala umgayele bona wathi uzobathola abantwana ubeka utshwala lobeka ikhulu 8 kodwa into ayikhulumile waqamba ikhulu 8 wathi utshwala wafika uyisophuza utshwala waphuza ikhulu 8 le ayiqambela kwabathola abantwana ibonko eyokugcina sibuye eKenani ngoJanuwari sisemfuleni sikhuluma leli ivangeli base bacishe basishaya abanye besishayela umthetho kaNkulunkulu sekuvela ubaba uNkala wasemsinga uthi umsinga balaleleni labafana baqinisile ningathathi ukuthi bancane uthi mina ngo1998 ngabika uNazaretha uthi mangibika uNazaretha ngatshela ukuthi utshwala ubiyeki bengakasha abantu bakini ngena njengoba kushiwo ngoba ngifike ebandleni uthi ngo2020 sekuphele 23 years sekuphele 21 years uthi wafika ukhokho wami njengoba lo wakho namhlanje lalele uthi wena uzolalela bese uyenza na uthi wathi mntanami ngivokonke engizokutshela yona namhlanje imzukulu ukuthi wena njengoba uthi uyiNazaretha yonke leminyaka ukakabi lona kodwa uzenza lona uthi ngathi khokho wami yini wathi iNazaretha mawusukhetha uShembe fanele wazi ukuthi ukhethani njengoba wena wakhetha uShembe wajike wenza izinto uShembe akukhiphe kuzona emhlabeni awukakamkhetha uShembe umhlubukile mntanami wathi lalela-ke sizokutshela namhlanje ukuthi uma ungena lapha endlini uthi uzoshisa impepho uma wenza umcimbi uthi siyaphuma sibaleke ngoba wena uzosingcolisa
ngizongcolisa ngani khokho wami wathi ngalo tshwala imbiza zotshwala eseyiphihika la ekhaya uthi wena ngalesikhathi siwe sesazi ukuthi mawuzokwenza umcimbi usuke uzogala utshwala bese uyasingcolisa khokho wakhe wahambe ngelona eNazaretha uthi ke mzukulu thina sikufaka la kuleli bandla asikufanelanga ukuthi uphinde uqhubeke nempilo kade uyiphila ngaphandle uthi wena kuyayifanela nje uthi umuntu okhetha uShembe uyehlukanisa mntanami uthi wena wehlukanisile awulona-ke nazi zokutshela safanele uqale phansi ukhethe inkosi uma usukhetha inkosi ungabusabugaya utshwala la ekhaya ngoba thina siboshwe ngabo uma ugaya bona wena uthi asiqhubeke sihlale esifogweni thina sakufakela wena la ukuthi uzoba umkhululi wethu kodwa wena uzosicindezela uthi lalela-ke thatha imbuzo ebuhleni uyocela into ethelelo yalento oyenzile uyazi ukuthi ugaya utshwala usuyiNazaretha ubese uthatha imbuzo ufike ucela into ethelelo ekhaya ukuthi wonile kuthina ngoba thina sikhishwa wena njalo siphume sibaleke uthi uma wenza umcimbi wena usufanele ukuthi upha abantu ukudla nje ngoba sibikhona ekhaya thina bathi-ke besasenza umhlangano sathi lo mfana ngoba uyaqhubeka nokusingcolisa simfake entweni enhle kanje kwase kuvunyelwana ngokuthi besiqale ukuthi uzophila iminyaka yo-75 kwena emhlabeni kodwa sithe uma ngabe lo mfana ephinde enza umcimbi egala utshwala bakhe simayinaza unyaka owodwa eminyakeni abesezoyiphila sizokutshela-ke mfana ukuthi hamba utshela amaNazaretha asenza lento oyenzayo wena emhlabeni ukuthi nawo kuzoba njengoba kwenzeka kuwena bathi mangabe ufake usenza lento oyenzayo mfana ngeke uzombona uShembe kuyinhlanhla ukuthi ngifike namhlanje uma ukuthi uyakwenza kodwa uma uzolalela bese uyenza ngoba bathi abantu ufika umuntu wakithi wathi angigaya utshwala umuntu wakini befika wathi gaya utshwala usuyiNazaretha uchaza ukuthi ngilahliwe ngoba mina bengiphuza utshwala ngoba umuntu umedalwa uphume umphefumulo ezulwini ongenacala ongenaphunga afike embathe inyama emhlabeni ifike inyama imonise mayesehambe emhlabeni ephinda kubo afike ezulwini amise esangweni kuthiwa wena usunuka utshwala unuka ugwayi lento wakhishwa la ezulwini ungenayo ngakho phinda la uthole khona lento yogeza afike kuthina khuluma ulimi esingaluzwa athi ufuna utshwala bese nawe ugaya utshwala kanti uchaza ukuthi ihambe ebuhleni ufike ucela uShembe angingenise lento engilahlelwe yona ukuze nami ngingene ekhaya wena uqhubeke wena uthi hlala la uhleli khona ebese thatha utshwala kufake ey'nganeni zakho dakuyingane yonika ninikele ngisho ngemiliyoni kuShembe ayikho eyobiyeka utshwala ngoba uwena wathi uShembe kulapha ubuthatha umjovo uyijova ngokufa ngizodlulisa lokho nje okunye siyokuxoxa ngelinye ilanga ngoba siyahamba kodwa ngelinye ilanga ngiyaqoqela ngenkonzo kwamahlukana ndlela eyokwenza ungalandelwa izinto ekufuze ngabe usuhlukene nazo usula ngiyabonga inkosi kusenekusweni Mina ngedwa anginaye ubili ubaba baba
Mama kuzindelela ihamete engcwele yaseFinland. Manje engcwele ngithukile. Bengisazibhekelele nje nami ngikhomba abanye ngamehlo. Kodwa-ke kwawukuthi uNkulunkulu ubazi ukuthi umpopho uzoqonda ngokumini. Manje engcwele kunzima ukusukuma emva kwesibhaxo esinje. Kodwa-ke uNkulunkulu ukhona futhi simbonile. Noma sibeke isizwe siyamazi ngoba sisengabantwana. Kodwa uNkulunkulu manje engcwele engahlulwa yilutho. Usiphile amandla. Sahamba sayovela endlini yaseNazaretha. Noma bekunzima izimali zingekho eNazaretha bekukude kakhulu. Kodwa-ke ihashi walikhipha la endlini kaKhoza layo ngimema nami ukuthi ngiye emhlanganweni wamaji. Okuwumhlangano wethu thina maMpondo okuzalwa kuNazaretha. Yize-ke sesigcemekile siyimaMpondo kodwa-ke uNkulunkulu yena owaziyo. Manje engcwele uShembe simbonile nokuzalwa kwakhe futhi sibonile. Yize-ke thina sesibone okwanamhlanje ngoba phela konke okwenzekayo isiqu nesiqu kuthiwe konke kusuka emlandweni oqala kuseyikona namanje. Manje engcwele bakhulumile ofakazi enkonzweni yesikhumbuzo. Kade futhi babekhuluma silalela ngezindlebe ukuthi lobu buNazaretha bazalwa kanjani. uNkulunkulu asikhumbule eNazaretha. Ngoba lo buNazaretha uhlezi esho uShembe ukuthi asingaboni. Ukuzalwa kwabo akubanga mnandi. Wakhuluma omunye emhlanganweni ngokuzalwa kobuNazaretha ukuthi uShembe wahamba waya komunye umuzi wasebaThenjini. Kuthiwa lapho kwakade kunentokazi eyayikade ikhethiwe nje insizwa eyayibonile yase iyayikhetha. Kanti futhi kuyikhetheni kwayo kube khona umama ozoba nomona ngoba inkulu indaba ebakomama. Kuthiwa kwasuka umama enomona wezwa ukuthi le nkosazane ikhethiwe. Kuthiwa wasuka ngaleso sikhathi wafuna ukuthi konje yini angenza ngayo ukuze abhidlize le yanto ethiwa iyaqala lapha kulowa muzi. Kuthiwa manje engcwele waweza ukuthi le nkosazane ithanda izinkomo. Kuthiwa wayepheka izinkomo wazisheshisa waseyahambe kulomuzi wafike wayinika le nkosazane wathi hayi ngikuphathele into yakho oyithandayo. Nangempela manje engcwele kuthiwa inkosazana yadla. Kodwa kuthiwa kwafika izwi elithi njengoba usudlile nje ngeke usaphila. Ngenxa yani manje engcwele ngenxa yamama ongenawo onomhawu ongenawo unembezi. Kuthiwa le nkosazana engcwele yasilotsholiwe sekusele ukuthi ishade. Kuthiwa wafika uShembe edlula wayisho lento ukuthi kunenkosazana la ekhaya esizoshada yaphakelwa izinkobe ezingalungile ngeke isaphila. Kuthiwa nangempela manje engcwele wathe uShembe edlula lowo muntu babekukhulekile ngemuva. Wakhala engcwele wenzeka intando kaMama. Ngoba engcwele into meyenzeke imbi isuke ngeke kuyintando kaNkulunkulu. Sesithi intando kaSathane. Yenzeka engcwele intando kaSathane. Kodwa kuthiwa uNkulunkulu wasekuhleni sekwenzekile kuthiwa kulelo lizwe ngaleso sikhathi kuthiwa izinkomo zezibhindiswe emuva uma kuwukuthi kwenzeke into kanje ngoba phela umuntu obelotsholiwe akasekho. Kuthiwa manje engcwele kwenziwa isu lokuthi lezi zinkomo zingaphindi emuva. Kuthiwa manje engcwele ubaba umnikazi walomuzi wathe eseplana nje ukuthi le zinkomo aziphindiswe emuva. Kuthiwa kwafika omunye wathi ngoba akhona amantombazana la ekhaya yini kungathathwa okwabakhona. Kuthiwa nangempela engcwele indoda yahlanganisa izingane zayo ngoba izitshela ukuthi ifuna ukusho ukuthi le zinkomo kufanele ziphinde emuva ngoba umnikazi wazo akasekho angeke asaya koshada.
kuthiwa kwavela eyokugcina eyathi mina baba ngizowuthatha umendu kasisi. Matha ingcwele uNkulunkulu engahlulwa yilutho weprofethile lokho ukuthi lezi inkomo ngeke ziphinde emuva kodwa ukhona oyozimela zingabuyele emuva. uShembe ke matha ingcwele akayikhuluma into engenzeki. Ngempela matha ingcwele kuthiwa yashada lengane encane kuthiwa khona la ihlalo ekuthiwa kona makube njalo kuthiwa le ntombazane yathe makube njalo owachaza ukuthi imina baba engizomshada umkhonyana kasisi. Kuthiwa matha ingcwele uNkulunkulu akayikhuluma into engenzeki nangempela wayithatha lo mendo kadade wabo wahamba wayoshada kuthiwa wazala matha ingcwele wazala indodakazi okuyiyona eyazala oSihle Ncube. uSihle Ncube wayechaza umlando wakhe ukuthi yena wazaleka kanjani. Simbongisa ke uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi unomlando omuhle ngemva kwakhe. uShembe asikhumbule sayingcwele yeyenza wabona umthombo ngikaze ngubona umbondo ongakayabe nguqala ngqa kulo nyaka. Kade sasibahamba oMarch. Kodwa lo hayi ube umehluko. Simcela kaNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ukuthi ngokuphuma kwethu nathi singelutho nesithengile bekuphuma entweni engekho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi nombani wathe wenzela ukuthi impilo ingapheli emzini wakhe. Siyamnxusa kaNkulunkulu omkhulu lwambondo ongakayazi ukuthi nje asikhumbule sonke. Wesidinga emakhaya uShembe asiphe. Noma ngabe sidinga imali yokuya phambi kwakhe uShembe asiphe. Noma ngabe kufanele sivunule matha ingcwele sihambe siyomsilela uShembe asiphe amandla. Ngoba khona abangasakwazi ukuvunula manje ngenxa yamadolo. Kodwa umbone umuntu ukuthi uyathanda. Omunye avunula afika ashaye kanye ahlale phansi. Kangakanani-ke kwenako sanemlenze yakhe emibili kodwa nje otsakayo. Uthe ukhulula ngaphandle ekhuluma kamazi-ke bekhuluma nobani. Kodwa uthela ngaphandle ekhuluma wathi omunye unkosikazi enye indoda yahamba yocelela unkosikazi wayo sehambile emhlabeni. Yawunikelela ngembuzi. Yathi baba umkami bengawunikeleli u14 bengawuhambi u14. Waphendula uNyazi lezulu. Lathi uthi le mbuzi izomgidela yini? Lathi uthi le mbuzi iyona yena efanele yenze lento ebingenziwa umkakhe. Hayi kulikhulu matha ingcwele. uShembe nje asikhumbule. Khona inkosikazi la esebenzayo amanye amakhosikazi athi ayasebenza hayi sonke siyasebenza. Khona inkosikazi la emva kwami esebenzayo evukayo eyakamlungu. Kodwa ngoba lento yayigwinya ayikazi kubale lokuthi mina ngiyavuka kusasa ngiyi14. uShembe azayikhumbule le nkosikazi ngoba ngineshoyo ukuthi ngamzukwane yasina hayi yobambela la edweshini lami ithi khosi ngicela ungifake ebhidini. Ngiyamcela kaNkulunkulu wasebuhleni ungizobolo matha ingcwele ingaze ngidume le ngilo sengicelayo. Umagumede ngizobole ngimshoyo ukuthi noma ngabe linjani kodwa ku14 uyaya. Akasho ukuthi mina ngiyavuka mina ngiyasebenza. Siyamnxusa kaNkulunkulu wasebuhleni ukuthi noma ngabe usiphile izinto ezingakanani kodwa singazikhonzi. Ngoba matha ingcwele siyazikhonza izinto uShembe siphe zona. Uthi mina nginengane encane ngiyi14 habe. uShembe wathela noma ngabe libalele noma ngabe liyana. Lima wena uzolima ngoba la kungenangane yini? uShembe asikhuluma matha ingcwele singazikhonzi izinto uShembe siphe zona. Amen. Ngicela ukwehlela ngezansi uma ngabe ngonile uShembe angikhumbule. Kodwa ke nami bengaplananga umbhobhoze kimi kulabo seningizwile. Olandelwa izizwe
ngiyakhetha inkosi yasebuhleni. Yabonga. Noma unzima lo mzuzu. Ubalekela. Umhlanga phelele amahlathi uqasha. Kepha-ke uNkulunkulu ngiyacela hlala olimini lwami. Abe nami. Uthi konke ngizokhuluma kube okwakhayo ungabe uchithayo nokuzophatha nabantu. uNkulunkulu angikhumbula abe ahlala olimini lwami osukwini namhlanje. Silandela indaba enkulu maNazaretha. Indaba eyasuka le entabazwe la yasuka khona. uNkulunkulu imfuna izofuna mina nawe. Uthi uShembe wahanjelwa ingane zakhe zahamba ingane. Inzima naye lento ukuyamukela. Ngoba kunzima khona. Kepha-ke egcineni bathi kunengane yakhe okwakade kufike umuntu okade ebophela ebusweni ezifihlele ehamba ngehasho. Lengane cathi kwasekwesithathu lengane ibulawa ngoba nakho kufuneka eze la ezofuna mina nawe la ezweni laseMpumalanga. Kuthiwa lengane yesithathu esibula yona eyamenza ukuthi aphume lapha kwakhe. Kuthiwa wayithwala lengane wahamba nayo. Kuthiwa khanje ekhalwa la kade kusashona embili zilandelana futhi nalokufika le ndoda le ebihamba ebigwaza lezi ngane zayo zishone lezi ngane. Kuthiwa bahlangana nomlungu endleleni. Wabuza umlungu ithini kwenze njani? Bachaza ukuthi cha ingane ishonile kanje. Pho manje isidumbu khanjwa kanjani khona sona. Kuthiwa athi ayilungile. Kuthiwa yangoda endleleni eceleni komgwaqo. Kwakuphuma kwakhe uShembe lapho-ke wahamba-ke entabeni hambe efuna nje la ingazi naye ukuthi uyaphi kuphi lolo zwe laseMpumalanga. Wahamba-ke phakathi noma esefika la emsizini esewuhlanganisa umhlangano wahlanganisa abantu bephenduka abantu ngendlela bephenduka ngayo. Akhe sehamba naye seyolwandlela seyobhabhadisa kanti nakhona weyakhelwe uzungu ngoba babengafuni bexakwa yilokhu intshumayela ayishumayelayo noma yilokhu ukukhulumayo. Bathi asingambulali ngezandla. Masihambe sithi ahamba ubhabhadisa lapho olwandle. Mangabe sobhabhadisa lapho olwandle kuthiwa khona omunye umama owayekhubazekile ehamba ngezandla ehamba nangenyawo engakwazi ukuhamba ehambe ehuba phansi nje njengenyoka. Lo mama kuthiwa wayexoshiwe kubo ngoba wayedlala umuntu nje obekhubazekile nje. Kusho ukuthi wamkhulelisa lo mama siyaxoshwa ngoba esikhathi saqala intombazane yayithi mayikhuleliwe yayichithwa kanjalo yayixoshiwe nayo yayixoshiwe yahamba yaya lapha emsizini yawuhla yamfuna lo muntu kuthiwa yazamthola. Mayisiluzwa lolu dumo kuthiwa kunomuntu ozobhabhadisa naye la ulwandle. Manje nathi kuthiwa bathi bonke abantu sifuna ukuyibona lo muntu lo kuthiwa ubhabhadisa ulwandle ngoba into engakaze iziyenzeke. Naye-ke lo mama kuthiwa-ke uhamba ngesusu wahamba nayesusu ethi nawe uyakombona lo muntu. Mesefikile khona labo bantu-ke bathi manje akambona phela uhamba la ngesifeni. Bahambe la ey'nyaweni zabo hambele ey'nyaweni zabo. Kodwa uthi ngiyathandaza ngenhliziyo ukuthi nami uNkulunkulu noma yena lo muntu engathi nami engathi engangibhabhadisa. Kanti njengoba ekhuluma nje uyamuzwa uShembe ngenhliziyo yakho abhabhadiswa-ke waseyaqeda. Lapho besasuka lo uShembe wahamba wafika wambamba ngesihlozana lo mama wahamba naye wangena naye olwandle. Uthi lo mama kuthiwa lo mama wathi mengena naye lo muntu olwandle wangena uthi waphunyuka. Uthi waphunyuka wamfuna uShembe la engamthothi ngisho enyaweni. Uthi kanti ngalesikhathi emfuna kanti kuyaqaqeka lokhu abopheka khona njoba uyahamba engakwazi ukuhamba ngenyawo futhi engakwazi nezandla ukubambela. Uthi wathi mesephuma mphosa lapha phandle naye uyabaleka manje xakwa yilento aseyiyona ngoba phela ufike la enengayazi lento waphuma lapha emanzi ethi ngabaleka
Sengiyakwazi manje ukuhamba kade ngilapha emanzini lokushembe uboya bomqaqa. Siyabonga-ke uNkulunkulu asikhumbule. Nasemndenini-ke nje bangcwele sihleli kuyona. uNkulunkulu asikhumbula abe nathi ney'ngane esihleli nazo. uNkulunkulu asikhumbula sibheke kukhona konke. Angasishiyi kodwa abe nathi asibheke. Ngiyabonga Nkosi ibusise ningizwile. Inkonzo uNyazi lizobanjwe. Lokho okukhulumayo ngizosho ngoba abantu abangazi kufanele ngizisho kodwa. Umama umbili lo owakhe imbumbulu bangcwele ethempelini lasekwandeni. Kumshumayeli uMaphumulo nomkhokheli uManguse Maphumulo. Bangcwele siyayizwa inkonzo ekhulunywayo la phakathi kwalendlu ukukhulunywa ngokuzalwa kokuNazaretha. Kodwa-ke kulo nyaka mina angikwazanga ukuphumelela ukuthi ngiyele eNazaretha, ngangiyile ngalokho kulokhu angiphumelelanga. Kodwa ngifisa ukuba ney'ndlebe ey'vulekileyo bangcwele zokulizwa izwi lwakhe. Nokwazi ulimi labantu abalele. Lo mntwana okhulumayo uzalwa yimina bangcwele. Kwangihlula mina ukuluzwa ulimi labaleleyo. Manje ngiyafisa ukuba ney'ndlebe ey'vulekileyo. Ngingawela lo mgodi akhuluma ngawo. Sike sixoxe ekhaya sihleli naye nje. Umfana wami lo omdala bangcwele. Ukayixoxe le ndaba yakhe kusho ukuthi manje sawela phakathi. Kodwa sasokwenza umsebenzi wokugeza abantu abadala ngokululekwa yibona sesibanikelelile bathi cha-ke sigezeni singenise ekhaya. Baqale sawenza eThekwini lo msebenzi sakhe eLazi. Bawuphika bangcwele bathi cha niyowenza ekhaya. Base bayasitshela iphutha lethu lapho bathi bona nina nenze umsebenzi kanti uMakhodi usayintombazane la ekhaya. Uyophinda uqale phansi lo msebenzi wemfana wethu. Ngempela sabuye sawuqala phansi.
sasuqala phansi kodwa sasingeke sigaye utshwala kodwa sabona ngomphongolo umile ensikeni sabona ukuthi usho ukuthi ufuna sigaye utshwala usho ukuthi naye wayesayingane engakabi umdala kangaka futhi naye simtshelanga nje bakwafika ngotshwala sebila nje egcingeni kodwa ukhamba sabonisana nobaba wakhe ukuthi no asingabiyise endlini yabantu abadala ngoba labantu sibagezile ngempela sithela ngakhamba sakubeka lapho utshwala baphelela ngala waphumelela-ke lo msebenzi sasiwenzile. Uma mina ngenza umsebenzi angibugayi kodwa utshwala ngagcina ngalelo langa ngamhla bengihlomekise ngokubeka insika la imphongolo omfishane ogcwele utshwala okuphihliga engweni. Uma ngenza umsebenzi eminingi elandele lokho sabonisana ukuthi ake siwenze umsebenzi siza ukuthi uzofika umuntu ozofika abuze ukuthi singambekile ngani ukhamba. Senze umsebenzi iyadlula kodwa mkhona umuntu ofikayo othi bufu utshwala nje bathi ngishisa impela. Nani ngade singenisa ukhokho. Sinikelile sabanikelela abantu abadala saqeda sathi nya. Bafika basho bathi nisemsebenze kakhulu kuyanikelwa obangcwele. Uyabona ugqongo bemhla eNazaretha akukusizi ngempela. Kuyasetshenzwa eNazaretha. Usebenzela imndeni ukuze uthi mawushona ngenyilanga ungayi abefeli khona. Sinikelile thina sihlupheka kakhulu nomyeni wami sikhulisa izingane sihlupheka waciciyela wanikela baze bafika nabathi ususebenze kakhulu ngane yethu usinikelela ebuhleni kwasanikelo kakhulu ebuhleni njengoba namhlanje amacala ethethwe ekhaya lomphefumulo mhlawumbe uhlelela nje uyambeki lapha ukwazi ukuthi kukeni mhlawumbe wagcina ngamhla kufika inkosi ekhaya lomphefumulo mhlawumbe wagcina ngamhla kufike inkosi sigcwele khona sonke igeza amasosha wagcina kalelo langa bahleli lapha emasangweni kuthiwa balinde kuthiwa ngamhla sifike nenkosi basala basilinde sizobuya nisothetha amacala abo thina manje sihleli siyayicwaninga sibahle siyayithanda kakhulu ngendlela emangathisayo namhlanje uphela nje siyayithanda siyaxokozela sivuka amacala kodwa amacala abantu abadala siyawathetha yini uShembe lakhile ikhaya lokuthetha amacala noma ngaqhamuka abana thini kwenathi le ndawo ayisebenzi iyasebenza le ndawo ila kuthethwa khona amacala ila kuhleli khona okhokho ila kuhleli khona yonke into lapha yana uma wena ufa ungabakhiphanga kulolu udaka ababila kulona emafutheni kuphi uzoyapi wena cela ukudlulisa lo myalezo ngoba mina ekhaya lethu sisebenzile thina nabantwana bami nomyeni wami siphendla indlela ukuthi ngamhla sifica ukufa uma bembuza umkhonyana wami ukuthi wena sakufake eNazaretha wafike wenzani khona ngoba umbuzo khona uyabuza ukuthi ufike wenzani wena eNazaretha angenza lutho agqoka eNazaretha emihle ngenza konke ufike wenzani ngathi wena eNazaretha sinikelile bangcwele sasanikele ebuhleni bafika abantu abadala bathi awusebenze kakhulu bantu abami uyabona kube nawo amandla manje ngabe nithatha inkomo niyosinikelela ngayo ebuhleni kodwa ndodana kuba unayo imali yenkomo thatha imbuzi ke manje ufike ebuhleni nikele ngayo ususebenzile wenzeni mawuhlela ikhonto osenzile nje ejabulisa abantu abangasekho basewakho bakini bakomalume wakho bangcwele asakenzi lutho nje asikakenzi lutho nje esabatha siphuma se14 sekulesine kusakhona okuningi okusele kufanele sikusukumele sikwenze uthe mavela ikhaya lomphefumulo kwavela ukuthi hayi saqale sahlala sangazi kwavela ukuthi okay ukhokho wethu thina akangenile sabangenisa abangenileyo kodwa ukhokho usele ngoba sathi masibangenisa sangasho ukuthi singenisa ukhokho kunye nengane zakhe saqala phansi safuna indaba kakhokho manje siyamfuna naye le ndoda lokhu ihleli la ngaphandle yazona izinto egcekeni ngoba yona ayikho lana sayakha indlu kakhokho sashona ekhaya lomphefumulo sayonikela ikhokho sambuye sathi simngenisa ngoNovember kulonyaka ukhokho ungenile wena uhleli nobani uma safikile uthi ya mina njengoba ningenisa nje nibatshelile indaba enkade nahlala nabo la ekhaya ukuthi nizolanda mina ngizongena la ekhaya sathi thina cha sibatshelayo wathi ke
ningamkhetha kanjani labantu kade bengigadile ningabatshelanga ngoba ngizole khona indaba enkulu asikenzi lutho emhlabeni. Kumele sazi ukuthi into esiyilethelwe lana silethelwe uzokulungisela abantu abahamba emandulo kuthi uShembe ubaqoqe yonke indawo manje ubabeke lapha ekhaya lemphefumulo balinde ingane yakhe nomuntu ukuthi angene lana ungene bese benamathela kwena bangene kule yandlu enkulu yakhe lapha ehleli imphefumulo babhadle esangweni bathi komunye umama wena esakhe naye lapha phezulu bangumtshela ukuthi ngiphume ekhaya lomphefumulo uthi lalela mina bafika la ekhaya bangitshela bathi wena mamtshana usalokhu wena wagcina ngamhla kufika inkosi laphayana awuzi ingane ngoba sihlele esangweni ufuna ungena nawe bangcwele asisukumeni uNkulunkulu asikhumbula sithi indebe evulekileyo sizama ukufuna ukuthi uShembe imindeni yethu siletheleni eNazaretha bangcwele akusikona ukuthi sigqoke kahle sibe bahle sishintshe imqondo senze yonke into nje esiyithandayo kodwa asithi sishintshe imqondo senza konke kodwa nabo sibashintsha sibakhiphe ezihogweni zonke ezikhona lapha kufuneka imbuzo ezu-4 ezifuneka laphayana ezincane amaqhuma amponjwane kufuneka umndeni nomndeni uhambe uyothatha amacala laphayana. Ngikhuluma into manje ebengivele ngaqondile ukuyikhuluma kusho ukuthi uShembe uthi ngiyikhuluma ebengiyisukuma ukuthi ngizoyikhuluma ngisayikhulumanga sengikhuluma enye nje into eseceleni. uShembe uyathanda ukuthi lo myalezo nowuthole uyafuna ukuthi uma ufuna ukwazi kahle ngale ndaba hamba uyosabatha ekhaya lomphefumulo uqale uyosabatha khona uzofika uzimangaliso ezilapha amakhehla akhuluma emakhaya wami ngenyawo muku ngiyathela kuleli yagceka bangcwele uNkulunkulu akasikhumbule abe nathi basizofa egcineni silahlwe uthi uma ufica ukufa bokuthatha bokufaka odake iminyaka yonke obuyiphila becile emafutheni nawe uyobika khona asikulweleke ukuthi thina singayi lapha ngoba sigeziwe sawamhlophe sazofakwa endaweni engcwele sizama ukukhipha labantu abahluphekileyo bangcwele ebengisukumela mina ukuthi bengithi ngifuna ukudlulisa inkulumo ngelinye ilanga eyafika ethempelini komunye umama ehlalele ekhaya ngayi-14 ehlalele nje ekhaya umama ngayi-14 noma inyanga eyingaki uyothi masefika esontweni afike nje angene ku-14 lo mama lo sasisabatha naye nje eMlazi eMsabaleni sakhe eMlazi lo mama wayihlalela inyanga ezisithupha wathi nabanye bayihlalele ezintathu nomunye wayihlala inyanga ezibili ngayi-14 athi masafikile kube mnandi akhithi aqhubeke la igcine khona lo mama uyafika ngenyanga ye-7 uyafika uzathina abangani bakhe-ke umakoti banabangani namanje sewumakoti ngaleso sikhathi ngigugile manje kule kuthiwa nangu umngane wethu nexoxela into zenje ethempelini akayi lapha kumkhokheli ayosho ukuthi ngiphumaphi abuye ngakusasa lo mama sishaya umgidi sinikele unikele uhambe unikele agoduke ngo-12 ebusuku agoduke nje la kumagwala Inkonzo afika lala ekhaya lo mama wakamadi lo mama uganile kamadi khona umama omaziyo lapha phakathi esempeleni uzomazi ukuthi ngikhuluma ngayo wayeka-8 uma lo mama esefika ekhaya elala yafika inkosi kuyena ngoba waba nenhlanhla kodwa hayi ukuthi nawe yofika kwena yena waba nenhlanhla ngoba yafika inkosi kuyena athi hawu uphuma 14 inkosi ngiyangazi bathi yena yebo baba ufike wenze njani 14 wathi naye baba ngifike ngasonto nje wathi washaya umgidi wabuya nangasasa uphinde washaya umgidi uthi yena yebo baba ithi inkosi wena ubuhlaleleni ekhaya uthi yena akazi ubuhlaleleni bekhathele nje enqele ithi inkosi ke lalela uyabona umuntu mangade ngekho 14 uyayathi mefika nje akayi kubangani bakhe ubeka isikhwama lapha endaweni azohlala kuyona ashone kumkhokheli qala nje afika ambingelele ebese yamtshela ukuthi uphumaphi uyabona-ke njengoba wena ufike namhlanje washaya umgidi ngekusasa wanikela ingilosi ilahlile imali yakhona angeke iziyithathe uyozuye kumkhokheli lo myalezo bengithanda ukuthi ngiwudlulise komama ngoba nakephi umuntu wayihlalela inyanga eyodwa afike ngekusasa ayixoxele nabangani bakhe ngenyanga ezayo ashone ku-14 ubenikela lo muntu kuthiwa ingilosi ayiwuthatha umnikelo wakhe misixosha imnikelo sihamba naye iyakuShembe iyawushiyo wakho ngoba wena awaziyo ukuthi uphumaphi
iyona into ebengifuna ukuyidlulisa leyo ngiyazi ukuthi mhlawumbe yabaphundula abanye abantu ifikile ukuthi mama ngibasize nje kuleso sigaba naleso ukuthi ngempela kuthiwa indaba ukuthi ufike ku-14 uye kubangani bakho uShembe asebenzi ngayo ufuna ukutshela uma wakho akubekela yena ukuthi uphumaphi ma bengihleli bengincena ma bengikhathele nje yaphinda kwafika ingilosi ekwandeni ke manje izokhuluma nomunye umama ithi le ngilosi kulo mama lalela ke mina ngiphuma ezulwini umagasa lo mama ngiphuma ezulwini ngithunyiwe nenziwa yini nina ukuthi uma ngabe umkhokheli ethi ake ungenisa u14 nimbuka suku umwafo omude azafike lapha uthi ke umagasa ke ithi ngilosi uzahamba azawufika lapha nimbuka nize nisukume ngesinye isikhathi nje esithandwa yini nikwenzelani lokho uthi umagasa hayi umagasa ke ngaleso sikhathi yena oyembethina nsuku sisuke silinde omama baka14 bayambuka umama umkhokheli ahamba azawufika lapha yazi ithi ngilosi kuyicala lo umkhokheli manje ayongenisa basuku mesukuma nje omama basukume babe la ethendeni zakhe athi leyophuma thina sasimbuka zawufika lapha ngasemnyango bayezosiza uNkulunkulu ngokuyasithanda wayezosiza ngoba wathi mesho lo mama eyikhuluma le ndaba kanti siyesimbuka ngempela bona balinde thina sibuka umkhokheli azofika lapha ngasemnyango yathi ngilosi ngiphume ezulwini ngithunyiwe ukuthi angizosho hamba ke wena uyotshela umkhokheli ukuthi uyotshela umkhokheli ngifikile kuwena ngakhuluma kanje yasithi futhi okwesibili engizokhuluma imbuko angithi uyazi ukuthi abisini ndawonye mina wathi yena yebo asini ndawonye omama basina bodwa nathi sina sonke wathi makhishula yini yindaba uma ngabe umkhokheli ekhishula yini aqala ahambe nje futhi bengekho abantu abasemva kwakhe wasethi lalela-ke uyabona lapho omkhombisa umkhokheli wakubuka lapho uthi ngabona inyoni ezibuthuzi hleli la uthi zinhle le nyoni azikho emhlabeni wathi uyabona-ke ingilosi eyiphethe umgidi lezi eyibhala noma yini eyenzeke emgidini zibhala noma yini eyenzeke emgidini wasethi lalela-ke makukhishula yini kufanele basheshe abantu ngoba umbuso wasezulwini uyaphangwa basheshe abantu bangahlali nje phansi babuka umuntu ekhiphula yini uthi wabe sethi yena enene ngoba yathi le ngilosi enene umkhokheli mehlabelela ekhiphula yini ngathi umkhokheli wethu ugugile akasahlabeleli akasawukhiphula yini uthi ngathi ngisho lo mina okhiphula yini ngabona lo khiphula yini uma ekhiphula yini anomlandela ngokushesha ngoba umbuso wasezulwini uyaphanga ningabombuka wasethi uyabona-ke umele waqala washaya ungangenile wena kulayini waphinde waqala washaya ngwalolo lunyaka umeshaya yasuka le nyoni ivala ashaya isuke lena enye ivala abawungena lapho emva kwaloko abasawuphinde babhalwe ukuthi bagidile kulo layini kanti ukhuluma nje kunabantu abaye babukele kusina umuntu athi mesebona igama liyashisa sukuma yongena phakathi kuthiwa usivalile ingilosi ke wena nje ukuzongena phakathi usungenela indaba ukuthi uma ukwenza lokho wakwenza kwaze kwayinamhlanje uphinde wakwenza kusasa ugidanga ku14 awugidanga ku14 lento iyona bengithi ngizoyidlusa komama kuphela nje ngiyisihamba ukuthi uma kwenzeka ukuthi nabo kuyenzeka izinto ezifana lezi 14 bazama ukuyigada bayigwele izinto ezifana ngoba zibenza bangabhalwa uhamba u14 bonke uzubaqede kanti awulotshwanga nje ku14 ukuthi uke wakhona emgidini wena bungekho ka14 uphinde ihlale ekhanda ukuthanda kwakho uphinde futhi ungabiki umkhokheli wakhe umnikelo wakho sokwasuka lapho ke wogcina khona uthatha uyatshingwa ingilosi kosibuseni.